Veliki pozdrav sa kanala Dobar zalogaj. Dobrodošli. Danas pravimo picu. Pravimo homemade picu, ali da nam bude kao iz pizzerije. Uvijek imamo problem sa tim tijestom i sa uslovima koji pizzerije imaju sa onim krušnim pećima i stalno smo potrazi za nekim savršenim tijestom koji će biti što bliže onom iz pizzerije. Pa evo da krenemo. Ja imam prijedlog za vas. U jednu posudu stavit ćemo jednu čajnu kašičicu šećera i jednu čajnu kašičicu suhog kvasca. Zatim ćemo dodati 250 ml mlake vode i 3 supene kašike oštrog brašna, to jeste oštre nule. Sve ćemo to lagano izmiješati i ostaviti sa strane na toplom mjestu jedno 10 minuta da odmori. Nakon toga ćemo smjesu promiješati i dodati 3 šolje oštrog brašna, šolje zapremne 200 ml i izmiješat ćemo to kašikom. Naravno dodat ćemo jednu čajnu kašičicu soli i sada dodajemo 3 supene kašike jogurta. Jogurt je ta mala tajna koja će ovom tijestu omogućiti da brže fermentira i da tijesto bude mekano. Dodat ćemo još jednu šolju brašna u više navrata kako bi lakše oblikovali tijesto. Ja sam to uradila 2 puta. I na kraju, kada dobijemo kompaktnu smjesu, dodat ćemo 2 do 3 kašike maslinovog ulja. Ulje također ima ulogu da tijesto omekša, to jest da nam pizza ne bude žilava, suha i tvrda. Tijesto ćemo ostaviti da se odmara oko pola sata na sobnoj temperaturi, a onda ćemo ga premjesiti. Mijesit ćemo ga na ovaj način, znači lagano ga lupkajući da uđe što više mjehurića unutra. I to je još jedna mala tajna. Kada smo to uradili, prekrićemo posudu sa tijestom i ostaviti na toplom mjestu da se odmara 1 sat vremena, može i duže ako imate i vremena za to, za čekanje. Nakon sat vremena smo dobili ono što želimo. Vidite da su se balončići već pojavili i da je tijesto rastegljivo. To je ono što nama treba. Znači u ovom trenutku tijesto je spremno da formiramo picu i da je pečemo odmah. Posut ćemo radnu površinu sa brašnom. Tijesto ćemo uvaljati sa svih strana lagano, znači ne smije se postiskati. Ovdje moramo biti jako nježni, znači da sačuvamo taj vazduh koji je u tijestu i podijelit ćemo onoliko dijelova koliko želimo, to jest koliko picu želimo, da li manju, da li veću. Ja sam podijelila na 3 dijela i kuglice ćemo formirati ovako laganim pokretima, pazeći na te mjehuriće koji su se već pojavili. Tijesto koje nećemo odmah koristiti stavit ćemo u jedan plastični kontejner i ostaviti u frižider do upotrebe. Posut ćemo malo brašnom. Znači kad sutradan ili neki sljedeći dan budemo htjeli praviti picu, samo ćemo ranije tijesto izvaditi iz frižidera i ostaviti ga na sobnoj temperaturi nekih sat i po vremena. Uključit ćemo rernu na najjače i ostaviti da se grije najmanje pola sata. U međuvremenu ćemo tijesto ostaviti da se odmara, a onda ćemo formirati picu. Vi formirajte picu kako god želite i kako je vama najlakše. Vjerujte da ni oklagiji ništa ne fali. Stavite neki svoj omiljeni sos, sireve koje volite, šunke koje volite, znači bilo koji nadjev koji vama prija. I stavite picu da se peče nekih 15 do 20 minuta, u zavisnosti od toga koliko volite da je pica pečena. Da li onako malo slabije ili reš. Ja sam se odlučila za reš varijantu.
Ukoliko vam se recept sviđa, ostavite like, komentar. Ako se niste pretplatili do sada, pretplatite se na kanal, pritisnite zvonce i čekajte neki novi recept. Nadam se da će vam ovi mali savjeti i ovaj recept biti od koristi i da će vaša naredna pizza biti upravo ona pizza o kojoj ste uvijek maštali i željeli da je sami napravite. Hvala što ste gledali i što ste do kraja videa ostali s nama. Lijep pozdrav!